Dobar dan, kao što sam obećao, evo javljam se danas u 12 sati, 8. dana od moje grčevite i teške borbe za ostvarenje mojih prava, prava radnika, željezničkog sistema Crne Gore i čitave Crne Gore. Zdravstveno se još uvijek dobro osjećam, nemam nekih zdravstvenih problema, u fizičkoj sam kondiciji, ali ja sam osoba koja nikada nije pušila, nije pila i ja volim da naglasim, nisam gledao tuđe žene. Da počnem sa posjetama. Posjetili su me danas Mileta Pavićić Čiča iz Podgorice, Veliša Kadić iz Nikšića, inače novinar Novosti, napravio jednu priču koja će sutra izaći na portalu Novosti i u štampanom listu Novosti. Marko Miljanić iz Herceg Novog, čovjek s kojim se nikada u životu nisam sreo, ali je otprilike preživio Golgotu koju sam preživio ja i osjećao ljudsku potrebu da dođe, da mi stisne ruku i da mi da podršku. Smatrao je da je to dovoljno, da jedino to može i ja sam mu zahvalan. I to mi je u svakom slučaju velika podrška i velika snaga. Jučer ste mogli da vidite PR-ku željezničkog preveza Crne Gore, a i prethodnih dana kada je dala izjavu da stalno ponavlja da ispunjenje zahtjeva nije u nadležnosti menadžmenta željezničkog preveza Crne Gore, osim rješavanja pravnog statusa moje dječnosti. Da li je podnošenje ostavke, koji treba da moralni čin svakog menadžera i svakog funkcionera, da li je to u ličnom činu tog menadžera ili je to u nečijem drugom? Ja smatram da to može se riješiti, da oni, ako državni organi ne žele da to riješe na neki način koji sam ja očekivao i koji ja očekujem i očekuje čitava javnost, ja očekujem da je moralni čin dvojice menadžera koju ja direktno prozivam, ne prozivam ih ja što oni me ne sviđaju ili što nešto nisu mi simpatični, nego što su napravili veliki broj propusta u svom rukovođenju, a o svemu tome upoznati su komplet državno rukovodstvo Crne Gore, posebno ministar Bojanić. Postavljam pitanje i njima i svima, hoće li oni biti smijenjeni ako se ja razbolim i umrem ovdje? Da li će i onda da se grčevito bore za te fotelje ili će imati obraza dalje tu sjede, da dalje rukovode način kako rukovode i da dalje po mom viđenju nastave putem, a za koju sam ja rekao da se radi po znacima navoda ekonomske ubice željezničkog sistema i željezničkog preveza Crne Gore. Želim da poručim s ovoga mjesta da je moj život u rukama gospodina Slavena Šestovića, gospodina Milenka Cebolića i gospodina Milorada Miloševića. Pored toga, želim da naglasim da su pored njih odgovorni za moj život premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, potpredsjednik vlade Titan Abazović i ministar kapitalnih investicija gospodin Bojanić. Sad želim da se osvrnem na neke događaje sa društvenih mreža. Eto, imam pomalo vremena i snage da bacim pogled na društvene mreže i tamo sam vidio izvjesnu Zoricu Šestović, građanku Podgorice, koja u jednom komentaru kaže da nema više uzimanja 2 eura. Ako ona nešto zna vezano za ta 2 neka eura, za mene, za moju ličnost, neka se javi, nek svjedoči. Sve ono što ja tražim, zašto se ja zalažem, da se formira komisija i da utvrdimo sve disciplinske rasprave koje su rađene ovdje od dolaska gospodina Šestovića i gospodina Cebolovića, pa ćete da vidite kako se ponašali. Oni su u najmanju ruku za pojedince bili majka,
a za pojedince bili maćeha. Ja to odgovorno tvrdim, ne želim sad ovdje zbog kolega koji su bili na tim raspravama da pominjem imena, da iznosim, ali ćete da vidite kako su i na koji način ti ljudi štićeni, ti ljudi neki koji su imali propusta, a kako su drugi izostavljani bez jednog jedinog argumenta. Znači, gospođo Šestović, ja tražim da se formira komisija, stručna komisija, koja će da utvrdi svaku disciplinsku raspravu koja se ovdje odvijela i da vidimo kako se to štiti i na koji način imovina željezničkog prevoza Crne Gore. Nemoj da bude posle spolja gladac, a unutra jadac. Zatim sam vidio da gospođa Zorica jednom mom drugu spočitava tamo zašto mi daje podršku, radi se o Selinu Drljeviću. I pominje ona Vranešanje. Pavino polje odakle sam ja i gospodin Šestović nije veliko. Svi se mi međusobno dobro poznajemo. Svi mi znamo kad je u ranijim vremenima, ja sam to slušao, mnogih ljudi, kad je bila neka okupacija ili nešto, kaže, bila je priča, u Vraneš se uboj kreće, pola hoće, pola neće. A ima još jedna. Kada je neprijatelj dolazio, na mnoge kuće je dolazio s otvorenom vatrom, bacanje bombi, a u mnoge je dolazio noću, tami, radi dobijanja informacije. Ne bih dalje o tome. Znam mnogo o tome, ali ne bih dalje o tome, ne bi bilo možda ni korektno. Želim ponovo da podvučem, znači na kraju, pošto nemam previše snage da mnogo pričam, ponovo ponovim svoj prvi zahtjev. Smjena izvršnog direktora menadžmenta željezničkog prevoza Slavena Šestovića, smjena ili ostavka, smjena direktora sektora za međunarodni prevoz putnika Milenka Cebulića ili ostavka, još dodajem ispitivanje uloge, kompletne uloge Milorada Mikija Miloševića iz Ministarstva kapitalnih investicija i njegovo razrješenje, mada sam ubijeđen da će on brzo da s tog mjesta odleti, jer ako se formira nova vlada, tamo mu neće biti mjesto. I još da naglasim da do 12 sati danas niko sa mnom nije ništa razgovarao, izvršni direktor je prošao pored mene u oba pravca, ušao, izašao, nije me ni pogledao. Moguće da se boji mojih očiju. U to ime ja vas pozdravljam i zakazujem sastanak za danas u 18 sati. Pozdrav i zdravo bili.